Good evening, whalawhalea tu hainei hadau dola da wala tala tutupu. Koe kupenga tala he whakaduwhono niue kua naka inga hua ki he mga honei, ha kua whaile kua e tahamtakau kua whakamōli me whakaduwhono niue ke tause e kupenga ko Safi Technology. Koe kautaha nei ko lo tolu ne whakamōli e maweheanga me whakaduwhono niue, ko maua e tau hokotoki ko whakaosi e halau tolu atau ngā hua. Ha kua tuku he whae ngā hua tuku hau IRD, ha New Zealand ke naka inga hua. Koe mtakau ne dause kupanga whakaduwhono niue ko Jet Host New Zealand. Koe mtakau nei ko Jet Host ngā hua ngā ia a lau tolu ke dause e tau ngā hua nei moe tu maua ngā ia e whakaduwhono niue ke kumikumi whalupuhala ko hako ke lata mohaini e kautaha ka matutaki e ngā hua. Pehe tohi kupulohi he whakaduwhono ko Richard Hipper, nā kai a manaki e whakaduwhono ke whakangahua noa ni hamatakau ato osi e tau kumikumianga. A manaki ke whakalaulohi e tau walatala nei ke tau aho i mua.